Pred kratkim odkrite molekule, ki vitalizirajo, regenerirajo in zdravijo celice ter gradijo in podpirajo imunski sistem, je minulo leto ameriška javnost označila za enega najpomembnejših odkritij v novem tisočletju. When you have a product that reboots the cells, if you have a challenge and have something that helps the body to heal itself, becomes a very, very powerful opportunity to help other people. Neoporečno fiziološko raztopino z uravnoteženo mešanico molekul, ki jih prva leta sicer telo izdeluje nemoteno, po 12. letu starosti pa začne proizvodnja drastično upadati, so poimenovali ASEA. Well, if you notice on the bottle, ASEA is made literally from salt and water. But definitely what's in the bottle is not salt and water when it's done. We start with salt and water and take it through a 3-day process, which is a patented process using technology, and it restructures the molecules in ASEA. Now, to be fair, we tried to change the way it tasted. There is a trace taste of salt, you can taste salt, but every attempt we made to have it taste better, right, denatured the product, changed the product back to salt and water. And so the actual taste for us, which may not be favorable to all people. If you mix this product with anything else, you will denature the product. Raziskovalcem prestižnega laboratorija za človeško storilnost v Severni Karolini je z ASEA uspelo nekaj, kar je še pred leti veljalo za nemogoče. Zagotoviti vitalnost naših celic in ustrezno celično presnovo. Well, ASEA is much more than an energy drink. ASEA is helping the body and the cells of the body to communicate one with another. It not only helps athletes with what would be increased energy, and I would even call it more of an endurance product than an energy product. Actually, we've had absolutely no negative feedback when it comes to ASEA. We've loved the people of the European market, and in fact, we've seen great success with athletes, with people who have challenges, with people who are very, very healthy. Na podlagi dolgotrajnih študij in ob pomoči strogega protokola pri dvojnih navzkrižnih slepih študijah kolesarjev, ki so trajali več tednov, analiza njihove krvi pa še dlje, so bili rezultati osupljivi. Športniki, ki so zaužili ASEA, so svojo vadbo začeli z veliko več prostih maščobnih kislin v krvi. Mišice so tako ASEA uporabile kot gorivo in prihranile mišični glikogen in uporabo aminokislin. Če povemo preprosto, z ASEA lahko vadimo dlje in med dvema vadbama hitreje okrevamo. Opazil sem pri fantih, da so dobili povečano gibljivost. Oni so imeli prej skozi neke težave z gležnji in tako naprej. Potem sem opazil, da imajo povečano, se pravi, moč. Dalj časa lahko so več toliko zmatrani, niso več rabili toliko počivati, ampak enostavno imajo zdaj polno energije. Ne? Potem pa povedal bi še to, da se je njihova eksplozivnost povečala, kar je pa prineslo do tega, da smo zdaj v bistvu pred cirka 3 tedni smo bili v Whistli, smo zmagali ekipno na ta prvi poletni tekmi. Zelo dobre rezultate smo imeli tudi na posamični. Zdaj smo bili na zadnjih pripravah, včeraj smo se vrnili iz Zakopanov in so fanti res neverjetno daleč leteli. Po mi po walkie-talkiju mi je Goran, naš trener, rekel, da kaj jim to daš, daj vzem jim to. Predelati skačejo, ker si rekel, sem obal, da se bo kakšno razbil. Najboljši znanstveniki so zdaj potrdili to, o čemer so vrhunski športniki le sanjali. Tudi pri 50-ih, ko se telo že počasneje obnavlja in je bolj izpostavljeno zunanjim vplivom, boleznim in posledicam stresnega življenja, je o pomoči ASEA moč tekmovati s 25-letniki in jih celo premagati. A izdelek ni namenjen zgolj vrhunskim športnikom. Pitje 118 ml ASEA na dan sprosti maščobne zaloge v telesu, ki postanejo gorivo. It's a premium product. I think when you talk about, the price of health, you need to look at what happens if we're not healthy. And you really look at what the bills are when we become unhealthy or unsafe, and what it does to us and our family. It's worth a lot more to us than just the price of a product that can keep us healthy. A lot of people don't realize if we keep healthy, that it saves us so much money in the long run.
Ob koncu še povejmo, da so raziskave pokazale, da sija nima negativnih učinkov na vnetje, oksidativni stres, imunologijo in diagnostično kemijo jeter in ledvic.